No. Nali deh cukup ko kayo na kami ribuang. Ang kasi bawaku melolo huli. Sidi pula lotang, sidi pula rijang. Delo wisangi maga tapana. Itabawa ni matu. Ini dia. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membuat video bersama teman-teman saya ini. Dah? Siap Ki? Siap? Siap. Sudah siap kata-katanya? Siap. Sudah siap kata-katanya? Selalu, siap. Oke, simak videonya teman-teman. Cekidong. Ang kasi bawaku Hei, Magay! ban nagarta tapi dega aduina. Aku tahu kita semua sahabat selamanya. Ang kasi bawaku. Magay. Ang kada venena, makada mo pika lolo. Ang kasi bawaku, Hei, Magay! maka mo tetap pana. Wow. Tapi mabolo cekon na. Murus mana tuh aja kau tahu. Ang kasi bawaku iya candringi alena pubene. Liwat. Ang kasi bawaku. Maka galak macan ring. Hebat na itu. Hebat memang. Tapi motor nindra na pakai. Ang kasi bawaku, maka so ginasa ngalena. Hebat. Tapi Magay? ele talin pelo na. Ang kasi bawaku Magay si Bame. makagala mangolilo kape. Makan jatuh. Tapi Tapi Magay. masih jalan made. Masuk sih di dompet. Ang kasi bawaku. Makasih sih bamu. Maka galak. Magala, maka. Maka galak mak belek. Ang kasi bawaku, maka jak tapana. Tapi can-canrin na. Baik, batong Hebat, itang tamu. Tapi Tapi Magay. duit na mi canring. Enggak ada duriku. Ini maksudnya dari kita. Sudah amat kita capek-capek. Kertaan apa ketika duina. Kalau di video.
Pero kasih bawa aku. Nih. Nama nih, bilang nih. Kalau kasih bawa aku, anaknya itu tetap panas. Tapi aku cekun. Oke. Ya, mantalin kau. Lihat tolong ya, aku tahu. Tapi atau udah salah. Ini sih, Boy. Udah minta korel, lagi lagi. Ulun jolo. Ang kasih bawa aku. Maka galak macan ri. Kasih gue korban kada. Wih, mana itu? Iya. Kelas ini korban ayo lawan deh. Koleksi mati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini dan terima kasih juga buat teman-temanku yang berdua ini sudah membantu saya membuat video kali ini. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya teman-teman dan follow Instagramnya Tommy Ashari 19 dan Tommy dan Mues Takdir dan channel YouTube-nya Mues Official. Oke teman-teman, kata terakhir dari saya di video kali ini, jangan baper.